الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أن بين يدي الله موقوفون واعلموا أن بين يدي الله موقوفون وفي أعمالكم محاسبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أمتنا مجفق الله أمتنا مجف كتغتنا الله يكا الله نني متنا مجف أغتلي مبكندف إلا غتسولا كوبا مبكندف إلا غتسولا أغتساني لكوبا موداك كندف وكتنو ebitende ebirala bikende tugamba omusajja abadde mulamu enkyasula okufa musajja abadde mugagga kisoboka okuseeka ku makya ng'akoze eki nga ssente zimuweddeko kati wallahi oyo gwe tutende n'amatende amajjuvu abooluganda nga teriimu bukendevu wadde n'akatono nahmaduhu subhanahu wa ta'ala allah tumutende olw'ebingi allah byatukolera netumwebaza Allah olw'ebingi Allah byatuwa Allah tugamba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nga watandise okubala Allah byakuwa ebingi abooluganda la tuhsuha ay tosobola kutuusa ku nkomerero yakubimalayo ya ni'matullahi kathir ni'matullahi ala ibadihi kathir ebyengera bya Allah ku baddu be bingi booluganda togele kubyengera bya Allah tuyinza okukeesa obudde bingi nnyo abooluganda nga Allah byatuwa bingi abooluganda omuddu asanye asiime n'ekyo Allah kyamuwadde nga tannatunuulira Allah kyatannemu owooluganda sooka weebaza ekyo Allah kyakuwadde kyengera kya bulamu oyagala tugambe tino obwebbeeyi bwakyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumi yali atambula n'agambula abaali waneeno yeetaga eddakiika 2 kyokka nga ffe Allah tuwadde obulamu abooluganda Allah tuwadde obulamu nga tusobola okukola tusobola okwongera ku mirimu gyaffe abooluganda fa idhan Allah ebyengera Allah byagala bingi nnyo naddokisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbatuna alyawm khutba yaffe yaleero gye tugenda okutunuulira omusomo gwaffe gwe tugenda okwejjukanyako olwaleero fadlu 10 dhil hajj abooluganda ebirungi obwebwebbeeyi ebitasangika enkiza abooluganda eri mu nnaku al-ashara dhil hajj ennaku 10 abooluganda eza dhil hajja ennaku 10 nga tuyingidde omwezi ogwa dhul hajja abooluganda
وإذا الأول ekiyinja ekisooka ekimu kye tusanga mu nnaku ekkumi ezo obwebbeeyi bwazo obwebbeeyi obw'enkizo obuzirimu أن الله تعالى أقسم بها الله جل جلال ekibbeeyi ekisooka kye tutula mu nnaku ezo ekkumi eza dhil hajja abooluganda أن الله تعالى مزمدل الله جل جلال أقسم بها الله جل جلال يزيل إلى قال وإذا أقسم الله بشيء أتنغ الله تومنين تنو الله وليلة تنتو چنا چابا ليدي كوانغ يا الله ودمبو كوليلة چنا نوجبا بيتون دبي نوجبا چيچي چنا الله چايلا يدي توك أكريزو كولاشيم يا الله عليلة چنا چابا يقدم وأما الإنسان أتفا بولغان فابدو تليلة الله يكاه تتكرز بكليلة چنتو چلالة چنا چتالي الله وإذا أقسم الله بشيء تلا بولغان الله كستايلا كشنتا بولغان دا دل هذا على عظم مكانته چلاغان تنة چنتو يشو echifo chacho chabbeyi echifo chacho chankizo makanatihi wa fadlihim n'obulungi bw'ekintu ekyo idha alazim omunene abooluganda la yaqsimu illa biazim taleela okujjako nga alayidde ekintu ekinene naye omunene abooluganda allah huwa alazim Allah walayila ekintu n'amala akyogerako bw'okizi n'agamba ekyo n'akikonako kitegeeza wabbeeyi bwakyo kitegeeza bwankizo bw'ekyo ekintu qala allahu taala allah tugamba walfajir allah alayila obudde obwekumakya wahakadha waqala bwakyo allah n'agamba walayalin ashir allah n'alayila alayalin ashir n'ennaku إذا ذا الحج أبو لغاندا ننكو يزو إكم يا أبو لغاندا قال العلماء قال والليالي العشر هي 10 ذي الحج أبو من يبون نوتو قامت النوم أبو من الجمهور أبو من يبسن نوتو قامبا الليالي العشر الله كليلا إبلو إكم يبيو يريال زا kubirebi ebyachi ebya dhal hajja bolganda nabila go webbe yibwazo bwacho allah nabila ila yani omuddu aso azuku ko omuddu agambe allah kinachikonyeko achizuku kiragambe kitegezo webbe yobukiriko aleme kitwalanga kintu kyabulijjo aleme kitwalanga kintu kyabulijjo wa inna ma kitwala tinna kintu ekyo kyankizo olaba allah munene achogeddeko akilazizzaako ثاني شيء ensonga yokubili elaga ennako ekumyezo ntino zabbeyi zankizo omuddu tasanye zizanyilamu omuddu tasanye kugayala omuddu tasanye kweyisanga wabadde yeyisa wenna metusubira omuddu omukiriza oyo omusilamu yenna mu mbeera yenina okweyisa okwongera kukola ki okuzilongoosezaamu yani okwongera emirimu emirungi yani okulafuba n'okuzitwala ntino ezabbeeyi ثاني شيء ensonga yokubezufuula ennaku tino zabbeeyi tino zankizo ennaku أنها الأعمال المعلومات التي شرع فيها ذكرهم بس مدل الله إنكو الله بواتو يزوج لكيلا مقرآن أن الأيام المعلوم يعني إنكو الله نقول إنكو nazila gantino ennaku ezo zimanyikiddwa almalum kyechintu ekinogamba kino ekintu kimanyikiddwa kino gundi wetogera kuddwa tugamba pidi ekoze eki emanyikiddwa ngamba tosobola gamba ate kangende wano wenna mogenda bugenzi wali nogamba pidi yino oba wonna ekintu ekimanyikiddwa oba kyonna kinnanga ekintu kimanyikiddwa eri abantu allah kyagamba أن شيخ تجمع أن الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكرهم بس مدل إنك وزوبي وبمن كده وازن إنه الله بواتو يزكول شيء بواتو يزوج لكم قال تعالى الله تجمع ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الله تجمع ويذكر اسم الله أبدو نبى كل بتشان نبى يتيزوكو جلكو الله نبى مسوتا في أيام معلومات مويزو إنكو إزماني كدوا بولغاندا أي الأيام نكو زيشا بولغاندا أي أيام ذو الحج إنكو إكم يزا ذو الحج بولغاندا يعني مد نجو كرانيو الله يشجنزي ولا ثالث شيء
ensonga eyokusatu abooluganda ezifuula obwebbeeyi ezifuula enkizo eziraga nti nno ennaku ezo ekumi za njawulo mu nnaku endala anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mazima ddala omubaka wa allah yatugamba ku nnaku ezo shahida laha bi annaha afdal ayami dunya mazima ddala allahu jalla jalal bw'atyo azilazaako n'agamba ennaku ezisinga obwebbeeyi ayami dunya mu mwaka omulamba gonna ennaku esinga obwebbeeyi ennaku esinga obwenkizo ezisinga enjawulo mu nnaku endala ay 10 dhulhajj munange ennaku 10 ezo eza dhulhajj abooluganda qala sallallahu alayhi wasallam nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba afdal ayami dunya ayamu 10 bimaana 10 dhulhajj ennaku esinga obwebbeeyi mu nnaku ez'ensi yonna mu mwaka omulamba innaku kumeza idha dhul hajja abooluganda yani al-nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhbirna nga tugamba muddu asobola okugamba ninde muhammad yakyogeddeko aleme kweyisizaamu nga weyisiza mu nnaku endala azitwale nga kyabbeeyi allah tugamba waman yu'azzim sha'air allah teri muntu yenna teri yenna aisa atwala kyonna allah kyagambye amateeka ga allah n'agatwala tunno gabbeeyi gangizo فإنها من تقوى القلوب ومنتو يسبواتو ومنتو أقول أبواتو أبا موكتي الله بولغاندا أيها الناس أباتيبا ببي أبولغاندا أبانتو أبولغاندا إخوة الكرام أبولغاندا ببي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بواتو كده تنو إنكو يسنغو ببي musimu mwako mulamba naku kumeza abooluganda eza dhul hajja abooluganda ensonga eyo kuna abooluganda eraga nti nno ennaku ezo za nkezo za bbeeyi tozizannyirako tozitwala nga nnaku ndala anna fiha yawmu arafa abooluganda mulimu yawmu arafa mulimu olunaku lwa arafa hiya حج الأكبر ونكو روح عرفة بولغاندا يحج الله واكك حجة بولغاندا الله ولا بلا بدو تنو باكو حجة نزتفولا تنو إنكو يزو إنكو زبيا بولغاندا ومغفرة من الذنوب ونكو روح عرفة بولغاندا الله سنوا بدوا وبدبي بغدا مزامبيا بوليشمو الله ناكو سنوا فيا سبحان الله أبولغاندا لبا يوم عرفة onako arafa abooluganda byonna allah nakusonyiwa nga tafuddeeyo oyina mazambi genkanaki owebagadde biki kyonna abooluganda allah bannanga allah tugamba tuubu ilallahi jamian tweneeze allah tuddeeri allah abooluganda tumweneeze tumusabe okumusonyiwa allah ajja kutusonyiwa teri allah kyatosonyiwa tugamba ate omuddu ayinza okukola ebyono n'agamba nze allah anoonsonyiwa wooluganda beera mukakafu muti nno allah wali okukusonyiwa allah ajja kukusonyiwa naawe otuuke mu maaso gogambe subhanallah nakola bino nenkola bwe nti naye allah nansonyiwa fa subhanallah allah yemusonyi asinga abasonyi bonna faidhan yawm al-arafa olunaku lwa arafa abooluganda wa maghfiratun yawmu maghfira min adh-dhunub lunaku allah atusonyiwa okuva mu byonoono byaffe bye tubadde byebagadde wa yawm arafa olunaku lwa arafa abooluganda yawmu yatqu min an-niran bwatyo allah ajja ensingo z'abaddu mu miriro gye yakakasaako nti nno abo bagenda beera mu muliro allah n'abajjayo mu muliro n'abateeka mu kusaasira kwe allah n'abateeka mu jjana fa ya subhanallah mu lunaku ky'olusinga olwa arafa olunaku allah lwasonyiwa olwajja ensingo z'abaddu allah nga yakukakasaako dda mu muliro ne allah olunaku lw'abooluganda yawmu atqu min an-niran bwatyo allah ajja ensingo z'abaddu ajja ensingo z'abaddu abazaana ba allah abaddu ba allah buli muntu yenna allah n'amujja mu muliro n'amuteeka mu kusaasula k'abooluganda n'enkiza abooluganda eri ku nnaku ekumi eza dhil hajja abooluganda omuddu z'atasaanye kugayaaliramu omuddu z'atasaanye kutwala nga kya bulijjo wainnama asaanye azi'azzami asaanye yeesizeemu kino za bbeeyi za nkizo teziringa kintu kirala abooluganda أن فيها يوم النحر إنكو زابو الغاندا أن فيها يوم النحر بس مدل إنكو يزو توينامور نكو أروكو سالي بسولو أرنكو أروكو سالا بلموت ناسلا
ensi yonna yonna neesala ng'etasayira kirala kyukyonna nde tetusayira masanamu tetusayira bibumbe tetusayira gundi tetusayira kabaka gundi wa innama nga tusayira lillahi taala nga tusala kurwa allahu jalla jalal faya subhanallah laba ensi n'ensi ne bayiwa omusaayi nga bayigwa nga tebayiye kurwa gundi nga tebayiye kurwa biki nga tebayiye kurwa masitaani kurwa biki wa innama nga tuyiwa omusaayi abooluganda lillahi taala قال صلى الله عليه وسلم نبي حمى تجامبا أعظم أيام عند الله ونقول سينغو ببي ونقول سينغو أو بستم ما سجى الله يوم النحر ونقول رولغاندا يوم النحر أي يوم العيد الأضحى ونقول سيلك عيد يبسلو أبو الغاندا ونقول ربي الله رواقل نيوم بكوي الله رواقل نيوم روانكزم ما سجى الله وروي بيبي كوري رواكو كوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تجامبا كنا كورا أبو لغاندا تلي مليمون gusinga wabeyinga min iraqati dam nga kuyiwa musaya abooluganda ayuha nnas abooluganda omuntu aba alina obusobozi n'atasala abooluganda aba akoze bubi aba yeeyisiza bubi mu maaso ga allah gwatalaba nti nno nga allah ku byakuwadde allah bingi nnyo na allah nagamba jasti nsayirayo bweti nsayirayo kineeno wakiri akabuzi wahakadha nga tukkirizibwa n'okwegatta ku ntemu abooluganda tusala ebisolo aba alina obusobozi wonna wawulidde nti nno bannange nti nno wano basala duka buddusa abooluganda okole ki obeera ng'obeera mu abo abasala abooluganda kubanga olunaku olwo allah rabbi olunaku olwo abooluganda allah arizitoya mu maaso ge olunaku olwo abooluganda olunaku lwa idi rabbi mu maaso ga allah naawe ruzitoya abooluganda ng'okwera ku ekyo allah kyayagala ekyokusala ebisolo aquli qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو البر الرحيم وهو التواب الرحيم توب إلى الله أستغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل رأينا تلبي أبو لغاندا مخطبة يا فابو لغاندا تودد توجكني أبو لغاندا فضل عشر ذي الحج أبو لغاندا انكزو تلقى ebintu ebitulaga nti nno ennaku ekkumyezi abooluganda ennaku za nkizo mu maaso ga allah ennaku za bbeeyi mu maaso ga allah we tukuleeta omusajja tugeze adlib lakum mathalan bakubira ekyokulabirako anna rajulan omusajja naakola ki naasala rakaatain raka bbiri mu ramadan mu nnaku ekkumi ezisembeyo eza ramadan naasayira mu raka bbiri abooluganda n'omusajja omulala naasala raka bbiri mu nnaku ezo ekkumi eza dhulhajja abooluganda ayi afdal musajja kyasinga obwebbeeyi oba raka ki ezisinga obwebbeeyi oba buzito obusinga obwebbeeyi mwezo raka oli asaidde mu ramadan mu nnaku ekkumi ezisembayo noona asaidde mu dhulhajja abooluganda muntu kyasinga obwebbeeyi tugambe raka ezisinga obwebbeeyi enzito maaso ga allah zeno omusajja owokubiri asalidde mu dhulhajja abooluganda mu nnaku ekkumi abooluganda ze tugenda mu essaawa yonna muddu zaatasaanye kugayalira muddu zaasaanye azuukuke agambe subhanallah bulijjo ndi mutulo ennaku zinaatera okutuuka owooluganda okole ki oyitirize kyonna kyonna kyebagambe kino allah kyagadde omubaka we okiyitiriza abooluganda walihadha n'olw'ensonga eyo abooluganda wa min al amal katulebe ku mirimu abooluganda omujjuda zaatasaanye kuleka abooluganda wa min al amal alfadila allati yastahibu lilmuslim an yahris mu mirimu abooluganda omusilaamu yenna omukkiriza zaatasaanye kulekayo gy'asaanye alafubane okuyitayisaako mikono obutagulaka n'agulazabulaza min al amal mulimu egimu omuddu zaasaanye okwekwatako ennyo okutwala nti nno gya bbeeyi mu nnaku ezo abooluganda ekkumi ze tugendamu wa min al amal yastahibu lilmuslim an yahris wakthur fiha era okubanga aziyitiriza nnyo ekigenze wala قال صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم تقام ما من أيام العمل الصالح فيها تلي ما من أيام
terinnaku munnaku zonna zonna omuntu zakoyeramu omulimu omulungi afdal fiha asal fiha ahabbu ila Allah ngomulimu nga Allah gwagala nga Allah guyitirivu nnyo mu maaso ga Allah nga Allah agenda musembera nnyo nga Allah agenda sembera omuddu we amwagala nnyo nnyo kigenze wala min al ayyam al ashara nabahimma natugamba teri mulimu gwa bbeeyi muddu gwakola nga Allah agenda mwagala ng'omuddu gugenda musembeza mu maaso ga Allah ne Allah jalla jalal asembere gyali eri omuddu we abe mubeere kumpi abooluganda teri mulimu muddu gwakola gumusembeza mu maaso ga Allah gumwagaza mu maaso ga Allah nga omulimu gwakwera mu nnaku zinene 10 abooluganda zitugendamu qalu nabi Muhammad yali ayogera bwatyo teri mulimu gwa bbeeyi muddu gwakola ng'omulimu gwakoledde mu nnaku ezo qalu ne bamubuuza basahaba wala aljihadu fi sabilillah wange gombaka wa Allah kakubeera kugenda kutabaala mu kkubo lya Allah qala wala aljihadu fi sabilillah kakubeera kugenda kutabaala mu kkubo lya Allah omuddu abakoledde omulimu gonna gw'abakuze mu nnaku 10 ez'abooluganda abeera wa bbeeyi abeera wa nkizo abeera wa waggulu abeera tatuukibwako obw'ebbeeyi bw'abooluganda ng'omuddu akoledde mu nnaku 10 ez'abooluganda nabi Muhammad fastathna fiha nabi Muhammad najjamu nagamba illa rajulun okujjako omusajja ali yaddeko asinga oli akoleddemu omulimu gonna gwakoledde mu nnaku ezo illa rajulun okujjako omusajja kharaja binafsihi wa malihi omusajja afulumye n'omwoyo gwe n'afuluma n'emmaali ye ng'agenze mu kkubo lya Allah n'atakomawo walam yarji bihima shay'an n'atabaako byombiriri بياكمون نبيو ناتكمو يكنيني وهكذا نمالي ناكتكمون من الأعمال أبولغانا مدو بازا ساني أحثكم وحث نفسي أبولغانا نكوتدا نكوتدا موغوانغ نيجم أبولغانا وكويكو أتاكو جيني مينيمو مناكو زنوزة تغينامو إكمي ذو الحج الأول ومن موغو سوكا أبولغانا أداء المناسك okola emirimu egy'ebbeeyi mu nnaku zineno kwekola hijja abooluganda Allah abagenzeeyo n'abakyagenda abooluganda abakyali mu nteekateeka bahujjaj abooluganda baitullah Allah bayisa abagenyi ba Allah mulimu gwa bbeeyi abooluganda obooluganda oba tusobodde kukola hijja mu guno mwaka fubanyi oluganda waki otetenkanye mu mbeerayo waki omwaka ogujja oba obudde bukuyiseeko guno omwaka fuba abooluganda nga wonsobola hijja abooluganda وجيكون مماكو قدكم قال صلى الله عليه وسلم حديث القدس فيما يرويه عن ربهم محمد صلى الله عليه وسلم تقام حديث القدس ما من أيام تري من قلنا محمد تقام حديثي الحج والعمرة إلى العمرة الحج والعمرة بس مدل النبي محمد تقام حجا وعمرة نتقام والعمرة إلى العمرة عمرة مدو جاكوزي نعمرة إندلا نوكو يقول نماك عمرة نوجاكو نوكو عمرة مكفرات فيهما بينهما الله كسنوى إنسو بيزيتي الدين غتنكو حجة يا كبيري غتنكو عمرة يا كبيري والحج المبرور نبحمنا تقامبا والحج المبرور ني الله حجة جكرزا حجة مدو جاكول الدمو انبس النوجي لأن المبرور من البر kubanga shigambo maburu shifa mu kigambo albirru ko yisobulungi nokuwela hijja abooluganda nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajitugiza nogikola nga tokotoyoneddeyo nabbi Muhammad tugamba wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u ila aljanna umuddu hijja jakoze Allah najikiriza yani almabrur almaqbul inda Allah الحج مد الله جكر الزابول غاندا ليس له جزاء الا الجنه تينا بيلاندلا وكجاكو الجنابول غاندا كت من الاعمال من ممد جاسانيو كوي كواتاكو منكو اكو ميزنو زتوغينا كابول غاندا كوكولا حجاب الغاندا بحجاج تسبتو تو سبيلا الا بتسبيلا ادواب النبنا بغاندا بسبيلا سيو نينا وكبير موبو تبنكفم انتلو izikende labo Uganda ensi ya fe Uganda ebele mubutebekevum tubelenga tufuna embele nunjabo Uganda thani ya shay omulimu omulalo muddu gwasanye gwatasanye kuyisa ku maaso munnako ekumiza tugenda mabo Uganda as-siyam فسن المسلم أن يصوم 9 ذي الحجة بولغاندا
cha sunna boluganda cha munkola nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nawe nga kukubiriza boluganda okubanga okikola okusiba ka boluganda ennaku omwendezo eza dhul hajja boluganda swamahu sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatu yane yazisibanga bwatu naye nabi Muhammad ennaku ezo akumi aboluganda tiyazidekanga yo yazisibanga aboluganda nazisibanga olaba yombaka atusinga obwebbe azisiba atorofa aboluganda wama balu nahnu atorogwenanga aboluganda tusanye kwelesa tuyange nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam achikoza aboluganda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila tugam hadith al-Qudus كل عمل ابن آدم كل عمل ابن آدم له بلي ملمود دغواكولا ملمغوغوي إلا الصيام أكجكو كسيبا الله تجمع فإنه لي كوكو سيبا كوانجي وأنا أجزي به إلا زجوكو سسولا كسوك بي يا بولغاندا نبي محمد يتجمع حديثين دلا تري أموتو إننا ناسي بورنكو يوما في سبيل الله ngase man sama yawman fi sabilillah umuntu asiba onaku just lumu roka ngarusibe kurwa Allah ngatayagadde tasibe kurwa abantu tasibe kurwa gondi kumulaba just onaku lumu Allah nabi Muhammad tugamba ba'da wajhahu 70 khalifa min an-nar Allah yechencha kisembezayo 70 khalifa enzila insanfa aboluganda okuva n'omuliro guli labango osibe nakubiri labango osibe nakutano labango osibe nakumwenda ezadul hajja aboluganda tinabela kitaboluganda ثالث شيء omulimu omulala muddu gwatasaye kuyisa ku maaso gwatasaye kugayira mu aboluganda as-salah aboluganda okusala الصلاة من مقبية بولغاندا آتموزين إنكو زتوغينامو يعني نو الصلاة يا بولغاندا نوجي فولانتي نيبي من الصلاة المفروضة مصلاة مواناتو إزيشي إزيتيكا بولغاندا نوزي سالانغا واش نوغا موزين إنكو كمزتوغينامو نغا سالانغا مجمع جماعة يتغينا كومبيتاكو ngendanga sala mu budde bwazo ngendanga kukolesha enjawulo nganza kola kinganza yazina nganza asoka mu muzikiti otekewe ekyenjawulo ntinno oli munnako 10 aboluganda ezabbeyin wanawafir ni sola aboluganda eza sunna aboluganda akfiru min as-salati an-nawafir boluganda muddu asanye ayitirize musoleze seleza teka aboluganda yitiza tunno inisosala siyateka nejitizo yitizo kusala dole abasahaba radiyallahu anhu sahaba agam nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammad amgamba sal wangi go insaba choyagala fa subhanallah tebelezamu ngoli shuwadil cho musaba chunda choyagala agera chikuwelawo no musaba kulembeze sawa Allah mfune mukulembeze wa Uganda wansi yonna yonna ngakigenda kubanga wochi mugambye sallallahu alaihi wasallam kitagamba sahaba salni insaba choyagala قال الصحابة لابن كزو يا الصحابة أبو الجند لبا وبيروا الصحابة بيبلوز بيابي بايع عن الآخرة بيالكم إلى أبو الجند تبيالك الدنيا تبيالك تنو كزيمبا بيجي زيمبا بينني تبيالك كولاش كزيمبا مكانك وإنما كان بالينغا بولغان كسوكو كوتي كو آخرة ياوي نبا الصحابة يا سبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمغان يا رسول الله أريد موافقتك في الجنة جاغلان بيلناوي بوينتي مجنا نبي محمد نمغان أو غير ذلك أو بس وانسبيش لا إيشو نمغان يا رسول الله نزين جاغل إيشو نبي محمد نمدم أو غير ذلك أو ويش لا نبي محمد نمغان نزين جاغل إيشو نبي محمد نمغان كاي ناغي ناغي nsubizayo tino kino gena kyekwatako
أكثر من الصلاة يتيزا نيوكو فنما يعني عن الصلاة يتيزا نيوكو سالة يتيزا نيوكو سالة يتيزا نيوكو سالة والغانا ناوي وصولو كوا ننبي محمد صلى الله عليه وسلم قامل بابلي مجناب الغانا يتقام الصحابة يدين أفي أتقام بأمي ينا أيقالو كوا ننبي محمد مجناه ayitirizo kusala ayitirizo kufunama yani okusala bolganda الصلاة bolganda الصلاة chabbe ya bolganda الصلاة salatu baina abdi wa rabbih الصلاة bolganda yechiunga wakati wa muddu nomka kamawe echiunga wakati wa bolganda ni Allah wo kusala bolganda naye kaminna bolganda بمكم فابولغاندا نغسولا بولغاندا بازنا وتسمع الاذان نو الى اذان نينغا توفديو كفان تندو بنك ngene sale tofuddeyo kale kan sale wonna wemba sali de inma وانت غافل ngolim ga yaf kaslan jidda bulganda to fidde bulganda oboko zobyo buslama bulganda oba to yesiza buslamu boy ne banno bakwewunya baga banno bagenze kusala goto sidde gabanno bakwewunya baga abasamba basala ne goto sala Chichi wabachi ayuha nas abuluganda tulikize mulimo mudu jasa yokwitiza munnaku zino zetugenda mu 10 aboluganda as-salah izeteka aboluganda zisoso waze nyonyonyonyo ekigenze wala wa hakadha wengeleko as-salah iza sunnezo Allah zakwaddeko obusobozi wa min al-a'mal namini mwejimu aboluganda mudu jasa nyokwekwatako ومن الأعمال نمن مجموع مدوزا سانيو كويكو أتاكو التكبير والتحميد والتهليل وكلة التكبير أبو لغاندا وكلة التكبير أبو لغاندا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا هكذا التكبيرات ومد أبو لغاندا نايتيز التكبير إذا أبو لغاندا وابالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجهر عن هذه التكبيرات انكم يزؤكم يا بولغان يزاتو كانغا باجن بصح ابن محمد يزلي تانغرواتم ونون واتامبليلا علمكم الله اكبر باجن عمر ويلي ابن عمر باجو يلي غاتام لم قتل قال التكبيرات نابا تبون نبزلي تلوم ومن التكبير يا بولغاندا ekisingo obulungi buli omukuleta ngazileta yekayeka tetuzileta mu jama wonna osobodde ozileta wekaweka wa hakadha tekisingo obulungi aboluganda at-takbirat aboluganda aktharu min at-takbir yitizo okuleta takbira aboluganda kyonna kyoba osobodde munnaku eze 10 aboluganda tugenda kwenyagira aboluganda anyana gayala bakugamba tuno walieli waliwo akafuna anyala ani ayali sigadde nagamaze kambere eno nze bafune aboluganda ila ojja kusigalira eno abanabikola aboluganda abanenyagira emperezo bajja kuba mu baddu ba Allah gye bali nga bo baagala kusinza Allah nga kyekebbe kibali kyekisito mu kifo kyabwe nga sibyaki wennamange ekyebbe kibalina mu bitibo byabwe kibatwalanga ekyebbe ekyenkizo kuti Allah aboluganda onabeera mu aboluganda abatwala nti nno Allah nange kamusoosowaze nange Allah kamukulembeza aboluganda onakulembeza Allah aboluganda nawe Allah ajja kukulembeza ensonga zo nawe Allah ajja kukulembeza na ajja kukulembeza mu bintu byonna Allah ajja kwagala Allah أكثر من التكبير أقول كان تتويزه التكبير والتحميد ليت الحمد لله والنو بولي سبحان الله الله أكبر والتهليل ليت لا إله إلا الله والنو بولي أقول كان mwezi nakabuluganda zabei zankizo kuleta kunomu ngobo kuze gwankizo masuga Allah wa dhikrullah nokujukila Allah min qira'ati alquran okusoma Qur'an abuluganda kam minna abuluganda bameka abuluganda mufe ngamwaka kumwaka shekhi ngaliko twakuzako hafizu ikhlas ne akhizu sura za fazileli wa hakadha naye abuluganda tuba tukoze bya abuluganda oba totaddewo kyanjawulo aboluganda teekawo ekyenjawulo gamba alhamdulillah ana muslim ndi musilamu osobola okukolera ku busilaamu aboluganda kyebikugamba olekebe byonna obusilaamu aboluganda kyebukuziyizaako satakuna musliman salih ojja kubeera omusilaamu omutuufu aboluganda kam minna aboluganda nga
Qur'an tujaba bulabe Qur'an ya ba imam ya ba mufti ya ba hafiz ya ba shi bulganda obokoze obi Qur'an ya fefinna bulganda ojukilanga Allah watugamba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wageno gamba Allah wa qala ar-rasul ya rabb obulganda gwagayede Qur'an eyo Allah eyo ayo jijukilanga mu bulamu obulganda teke wotino bannange bagda kunnega numbaka ne Muhammad ajje gamba ya rabb wange Allah wange omulezi wange inna qaumi mazmaddala kibina change mazmaddala ife bayogelako fabaduba Allah fabazana ba Allah abazana abantu bangabo takhadhu hadha alquran mahjura Qur'ani yobaji senguka tebaji kolelako tebaji somanga baji labanga obulabi nebeje soliyo tebaji kolachi ya rabbi abantu bangabo basenguka Qur'ani ne Muhammad silebe chabo Uganda ganawo oli mwabo gane Muhammad bali kolashi bali gamba abantu abo bali gana abo Uganda ayuha nas abo Uganda muddu minim jasanyo kwitizo kola abo Uganda kwa kusoma Qur'an abo Uganda teka wembela abo Uganda obokoze obyo Uganda ngo oli muslimu onnaku ne ruziba ngato bikudda ko Qur'an kusoma Qur'an ojita ko bwisina tojibi kudda kuwachiri kwisa maso obokoze bya Buluganda kaifa satakone hidayat onalungamo cha Buluganda ngo bulungamo obulisawo onalabo cha mazma nga mazma ogalisawo iqra'u alquran ya Buluganda suminyu Qur'an qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u alquran tusuminyu Qur'an ya Buluganda fa innahu ya'ti yawm alqiyamah shafi'an li ashabihi mazma dalakulani ejja kujja kunakuru nkumelelo shafi'an li ashabihi ngeweleza babaji soma ngeweleza babaje kwataka Buluganda tuyagala kubela mwabu Qur'ani byenda weleza kunakuru ngati wali muntu ayogera ngati wali kigasa cyonna okujja kyo Allah chawadde o rukhsa Buluganda Qur'ani yagambya ya Allah Muhammad Sulaiman wa Qasim Fatima Aisha janat ani buli omuntu yawanna wali oyo Allah yafuna yo yansumage Allah Qur'ani unawuleta ngeye kuweleza Buluganda ولهذا Buluganda noro nsongeza Buluganda tusominyo Qur'ani ya Buluganda munnaku ezokumi ya Buluganda nemini mujonna mudu josoboddo okukola tugayala Buluganda tetugayala Buluganda tuzisange nakwendala tuwetize emirimu emirungi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا الله فتكسبه وتوي الله بتواجله وتوي كسنتزو يا الله يا الله تومو برونجو يا الله فضله عظيم فضله كثير يا الله برونجي الله ونبي الله تسبه وتوي بيدك الخير وتوي كبرونجو يا الله ya Allah sowotu mele ya Allah abal mu bupangisa otuje mu bupangisa abayitaga emirimu ya Allah otuwe emirimu abayitaga ya Allah okweyongera okusoma ya Allah otuwe ya Allah buli muntu ya Allah obwetavu ya Allah gwahumanyi ya Allah tuleseye emirimu jaffe ya Allah ntujjo kuseza Allah tubo tuyisizeko otumene naffe ya Allah ebitukutte ya Allah otumene ya Allah byetwagala ya Allah otuwe ya Allah gwenna nyiniko ya Allah ya Allah otatuwe ya Allah anyana atwa ya Allah teyasobola kutwa ya Allah okujjaku ya Allah ngotuwadde ya Allah tusaboteeze oteeke obutebenkevu mu nsi yaffe yonna ya Allah ne Uganda ya Allah gituwangairamu ojiwe obutebenkevu ya Allah otutaase entalo ya Allah otutaase embeera ey'obunkenke ya Allah otugabiire ya Allah otuliise ya Allah rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa aqimis salat